Ali ovo je lik bit. O, to sam dobro. Ajde, stoji. Gledajte ovo. Ovo volim. Bam. To je pravi. To, snajp. Kada ja nisam snajp. O, to je pravi. Moj. Jesam. To tako. Ajde, dobro, to je. Kako? Je. To je kill. O, to je kill. To je. To je snajp, da to! Evo ga! Znao sam da će me niko snajpat. Ovo je tako. Evo bok ljudi. Sada ja igram Fortnite. Ulazim u Disco Domination. Mislila sam igrati sa svojim bratom, ali ne. Meni je najveći rekord u ovom modu 15 kilova. Jel da je puno? Gledajte, danas sam osvojio ovaj tuples. Kako mi je odmah pokazao? Hahaha. Vidi me. To je bilo zabavno. Sad, znam Disco Domination, sad se pitam gdje će biti zona. Da vi znate? Naravno da ne znate. Idemo. Sada sam bolji. Da idem gdje je zona. Ne mi pokažite zonu u Retail. Idem ja u Retail. Retail mi se sviđa nekako. Šta da je? Odem u Retail ili gdje? Samo gdje da odem? Retail ili Dusty? Retail. Da, Retail je bolji. Bogano bolji grad. Retail ili Dusty? Meni je Retail. Retail je bojingač. A znaš što u Dusty ću? Ne u Retail. Retail. A da, ajde. Retail. Stigao sam na svoje najdraže mjesto. Please da stignem. To, na ovaj tu dio mi je najdraže dok dođem. Super, imam jednu pušku. Ovo razbijem. Idem. Skoči, skoči. A ko je otvorio ovaj chest? Kako god da je, platit ćeš. Moglo ih je puno, a ne znam kojih. Puno. Nis. Ja ne dobivam uopće dobar loot. Ajde. Ding! Ajde još jednom da uspijem. Je to neka dobra puška? O, to je nova puška, jej. Baj i... O, kako me lik preplašio, ono, baš sam se cijeli izdrmao. Ne znam zašto, ali sam se cijeli izdrmao, jer me taj lik preplašio. Ali ovo se ne šalim. Možda sam gledao smiješno u videu, ali ja iskreno ne znam jer se moram koncentrirati na igru. Kužite. Jesam shvaćate? Idemo, famas još jedna, pa već imam legendary. Će mi još jedan pump. Point. Idemo. Ništa ja. A imam dobre puške za početak, znaš te.
imam baš dobre puške. Sada iskreno se mogu ubiti, a tu se respawnati tamo gdje se pleše, to mi je super. To ću i napraviti. Zato sam to i predložio. Famas još jedan. Čemu? Koja je fora s Famasima? Stvarno ne kužim. Koja je fora? Recite. Jel tu chest? Please there. Je tu chest? I da je tu chest. Na često. Znate što, idem ja još prolutati jednu malu kućicu. Što ovo ne znam. Idem ja vidjeti što ovo. Ja ne trebam ih ulejar. Jo. Da, znao sam da će se to dogoditi. Nekak sam točno znao. Ovako sam već 100 puta napravio. Da sam svaki put spao. Quad! I rift to go. To je pred zakon za mene. Idem! Ha ha ha. Idem ja, idem. Idem ja. Idem. Čekaj. Ajde. Gledajte koji majstor. Zaustavio sam ga. A ne, nisam. Pripremi se. Heavy. Je. Ja ne znam gdje ću. Gdje da idem? Idem ja na ovo polje. O, gledajke sam sebe ubio, to je baš čudno. Ja bi se vi sam sebe ubili s rocket launcherom. Ha? Znam da li ne bi, ali ovaj lik bi. O, to sam dobio killove zbog toga. Nisam čuo. Tako ovo napad. Kod mene puno teže ide. O, jest. Daj, kako me? Nisam niti jedan shot nisam stisnuo. Totalno. Kako da znam? Ej, kako? Zašto mi sve to? Ajde, idem. Ide. Kako to? Skoro pa ništa ne stisnu. Ne šutnem, stisnem ću mene. Šutnem. P90. Niko nije otišao po P90 jer me ti zezaš. Ili nitko ne želi P90. Oh my god. Ej, čekaj malo, vidim vas, likaci. Ajde, stoji.
To sam pogodio. Postoji li jači lik od mene? To je bio pravi snajp. To sam snajpom. A to je bio nevjerojatni snajp. Gledajte ovo. Ovo volim. Ovu stvar. Daj. Ne. Moj. Ide mi. Ide. Ajde. Dobro. Ne. Zašto? Ali kako sam onaj headshot 392? To je bilo predivno. Morate priznat, bilo je predivno. Baš je skočio. Ja inače mogu dok oni stoje, ali ovako. Oh my god, gdje si? Daj! Probao sam nekoga, ali neko mene taj shot je trebao sletiti. Trebao. Ali dobro, svejedno, ja sam zadovoljan. Početak 4 kilova, odlično. Stvarno odlično. Šta mislite, možete vi bolje od mene? I taj kreativni snajper. Oh je. Oh yes. Yeah. Oh, to sam šutnuo. Oh yes. Da, naravno da će mi ono krasti kill. Oh. Gdje ste? To je bilo kod nogu, trebao sam to snajpat. Down! Ovo nisam snajpo, ovo tu lagano. O, gledaj tamo, gledaj tebe. O ja, kako blizu. Zašto stalno padam, to mi nije jasno. Oh my god. To ga nije u tijelo, ga je puknulo. Bam! To je pravi snajp. Kako ga to nije? To je trebalo. Jel da? To! Snajp! Već ih samo ih snajpam, to mi je odlično. Nema dana kada ja... Nema trenutka kada ja... Nisam snajp. Godio snajp. O, koliko sam ih već 4 snajpova. Na 4 snajpova. Oh my god, default. Oh my god, kako oh shot! Koji shot! Ali možemo mi bolje snajpati. Gle vas, gle tebe. To nije služno, ti mi se daš. Idemo što dalje snajper. O, to je pravi. Moj jedan vid. To je prosto, ja moraš biti malo. Daj! Nek samo snajpom i snajpom. To mi je iskreno cool. Hoće. Jesam. To ta, pita mi nema fajn. Je to moguće. Svaki shot ono skoro pa pogodi. Ajde dobro, to je kill. Oh je, ide mi. Da, ide ovo realno.
sam mu helta skinuo bome puno. To je bilo naporno. Evo ga, 10 kilova gameplay, to je super, ali stvarno. Dobro mi ide. Zamislite da postanem mali ninja, to je bilo smiješno. Ja sam kung fu ninja. Gledajte, znači svaki shot kažem da dobim snipe, jel da? I ovo imamo. Sam da ih vidim, nađem. Ovaj put je mene netko! Zašto mene? Imaš toliko puno likaca za sniper, baš si morao mene. Sada se ja moram truditi, a ti se sam opuštaš. Barem ti nemaš 10 kilova, gle, vidi, zapravo. Gle ga. Ajde, ne, zašto sam to napravio? On je mrtav. Vi su odlučili prestati tamo biti brauzeri. Kako? Je. Oh my god. Two kill. To je kill. To su killovi. Dobro, to su killovi. To je, idem. Trebam malo bolje igrat. Ne moram, ali već dobro igram. Bilo bi dobro da igram i bolje. Dobro, nisam mogao, bio sam na 4 helta, jel jesam? Gledaj, ću si oboriti rekord u kilovima u ovom modu. Ako dođem do 20 kilova, bit će mi stvarno super. Biću presretan. Ako sada uspijem nešto... Ajoj, daj me, nemojte zezati, jel su to zli ili dobri? Ajde, lik, pickaxe, idemo. Neko je mene pokušao, To je snipe, da to! Ne više zezanja s Brunom, ne. Ima borbe s Brunom ili samo umiramo? Daj, zašto stalno opadni? Da imam ide quad, je dovoljan za ovo. Koliko nas je splovdo taj lik, oh my god. Toliko nas je splovdo, A dobro mi ide, morate priznati dobro mi ide. Ja ću s ove to planine, sad ih sve uprno sa novom puškom Heavy AR, može. Samo recite da ne, baš me briga.
Dobro, idem. Evo ga! Znao sam da će me neko snajpat. Ovo je tako glupo. Ne mogu nikog. Oni će nas pobjediti. Ne. Daj, ajde za single. A daj, kako to nisam uspjela. A dobro, bila je dobra runda Disco Dominationa. Bilo je dobro. A dobro, najbitnije mi je da sam dobio puno killova. To mi je jedino bitno. Jedino, ali stvarno.